Bé, benvinguts a tots, gràcies per vindre. En segon lloc, donar les gràcies a Morabanc, com sempre, per cedir-nos aquest fantàstic espai, on sempre que venim doncs, és per, sobretot, presentar les cares noves. En aquest cas, ara, donem la benvinguda al Shannon, donem la benvinguda al Ben, que hem de ser dos puntals per l'equip d'aquesta temporada, al Shannon pel que fa al seu aspecte a la part exterior i al Ben Lammers doncs, també amb experiència a la Lliga, com els dos la porten, a la part interior. Si us sembla bé, primer de tot veurem un vídeo per veure com juguen els nostres nous jugadors. Fear here. You ain't giving this at all, you steer clear. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities, I'm doing that first. Check's big and I'm sure that hurts, but it's checkmate, we ain't selling short, know the work. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind, cause I be on the work. Yeah. I be on the way. Man on a mission, I'ma get it, you know I be on the way. Yeah, man, we coming for them bags that they said I couldn't have, get the team. I got a vision for the things you ain't believe. And here's the motto, hard work, this over everything. It's that comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. Yeah, I'm far ahead and gotta run laps. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind. Doncs ara vist el vídeo, pugem a l'escenari els protagonistes i com heu pogut veure, sempre em diu el Toni que gràcies a Déu que no fico jugades contra nosaltres, en aquest cas el Shannon especialment ens va fer bastant mal l'any passat a la Bombonera, però bé, és un jugador contrastat a nivell europeu, aquí a Espanya ha estat al Real Betis, ha estat al València Bàsquet, jugant a l'Eurolliga, i va acabar la temporada passada doncs, amb la penya com hem pogut veure i aquest any ve sobretot a ser un clar referent a la línia exterior. I el Ben va començar la seva andadura a Espanya defensant els colors del Bilbao, on va inclús aconseguir un ascens a la Lliga CB i el coneixem ara recentment després de passar per l'Alba de Berlín a l'Eurolliga doncs de defensar els colors del Tribunal Gran Canària, on també va jugar amb el seu company un altre any amb el Ferran Bassas. Així que res, primer de tot, Francesc, com sempre, demanarem una valoració dels dos fitxatges del Morabanc Andorra. Bueno, bones. Primer, ja ho has dit molt bé tu. Crec que són els nostres jugadors més importants que teníem clar que volíem fitxar. Crec que el Shannon, un jugador que fa diverses temporades que anem darrere d'ell perquè vingués aquí, que per nosaltres és un jugador que ha de ser el nostre referent, el nostre jugador principal i bueno, pel qual doncs, girarà tot el joc de l'equip. En el cas del Ben, doncs, un jugador amb experiència a la Lliga ja, que ve a donar-nos coses que sobretot trobem a faltar, no? Una mica doncs, el tema de la intimidació, on ell és un especialista i sobretot una cosa que trobem a faltar que era el joc per sobre l'aro, no? Que jo crec que ell doncs, aquestes dues virtuts les té i que doncs, buscàvem i teníem clar que aquest any era un dels nostres principals objectius. Perfecte. Ben, benvingut. Shannon, benvingut. This question is for both. Why Morabanc Andorra? Why you are here now? What do you expect for this season? I guess at least for me, obviously, I like playing in the ACB, and I think when I heard when Andorra first approached me, I've been here, a couple of times just playing against them, and the city's always seemed so beautiful, and it's been, such a great time. So I think that was definitely something appealing, was just being in such a pretty place. And then obviously, the team they were building seemed like it was going to be a team with a lot of potential. I think obviously the first goal is that we stay in the ACB, but I think we're going to be able to do something, have a chance to do something very good here.
Bueno, ens diu que per diverses raons s'ha decidit venir a jugar aquí, primer perquè li sembla un lloc molt maco també, que ell ha vingut a jugar un parell de 3 vegades i que sempre que ha estat aquí doncs, ha vist que aquest país era un país molt bonic i després evidentment pel potencial de l'equip. Diu que està molt il·lusionat amb el potencial de l'equip, que evidentment el primer objectiu és mantenir-se a l'ACB però no renuncien a tenir fites més importants. Kind of the same thing Ben said. I love playing in the ACB, it's a great league. I talked to a lot of people that played here before me, and everybody spoke really highly about the club and the city. Very professional, and also the roster that we have. I kind of feel like we can do something very positive here and have a good impact on the city. Bueno, dir una mica també similar al seu company, que li agrada molt jugar a l'ACB, amb això doncs, és una continuïtat. I després que ha parlat doncs, amb diferents jugadors que han passat per aquí per Andorra, que tothom li ha parlat fantàsticament de l'equip, un club molt professional i evidentment també doncs, per la plantilla que s'ha estat formant, que també el fa estar molt il·lusionat. Doncs quan vulgueu comencem amb les preguntes. Francesc, començo amb tu. No sé si en aquest sentit, després de la marxa del Jan Montero, avui ves presentant els 2 jugadors que l'han de substituir, aquesta quantitat de punts que portava ell, si deies ara que el joc ha d'anar entorn al Shannon, al Ben. No sé si en aquest sentit és les 2 persones que han de fer servir o que han d'ajudar a suplir el Jan Montero. Bueno, no parlo directament de suplir amb un jugador, sinó que mirant la manera de millorar l'equip respecte a l'any passat, doncs teníem clar que el Shannon era un perfil de jugador doncs, anotador, que absorbeix el joc, que ens donarà doncs, ritme, una de les coses que volem seguir mantenint, doncs, l'estil de joc amb ritme i de córrer, doncs, i ell també s'hi ha vist molt identificat, que és una de les coses per les quals el van convèncer per venir. I com et deia, el Ben és un perfil de jugador que no teníem, que teníem jugadors diferents i que pensàvem doncs, que era clau aquesta temporada doncs, amb aquesta idea que teníem de millora de l'equip, doncs, un perfil com el seu, no? De jugador doncs, que té intimidació, que té sobretot l'experiència ja de molts anys de jugar a la Lliga i que sempre ha estat amb equips doncs, competitius, no? Tant ell com el Shannon. No? I bueno, doncs, crec que això era un dels objectius que teníem abans de l'estiu i en els 2. No? Crec que el Shannon l'any passat doncs, el vam estar esperant durant molt de temps perquè pensàvem que era el jugador que volíem i al final ell va decidir anar a Xina. Després, a meitat de temporada, doncs, va fitxar pel Joventut, però que aquesta temporada teníem clar des de que sabíem que el Jan Montero no seguiria, que era el nostre principal objectiu i bueno, doncs, el vam convèncer. Hi, a question for Shannon. They speak a lot about the leadership, that you can be the leader of this Morabanc Andorra. I don't know if you see yourself as the leader of this Morabanc Andorra. Well, I am a point guard, so I like to lead on the court. But I mean, we have a lot of veterans on this team, a lot of guys that played in the ACB for many years. So I feel like we all need to take on that role of having leadership and controlling the group on the court. So I mean, on the court as a point guard, I like to lead. Like I said, I want to run the show. I want to get my guys involved. But I feel like it's a collective thing that we all need to do, and we have the experience for that. Bueno, diu que ell és un base i que a la pista doncs, està plenament capacitat i aspira a ser el líder, a portar l'equip, a tenir els seus companys implicats en totes les fases. I fora de la pista també entenc que hi ha molts jugadors veterans al club que han jugat molts partits a CB i que per tant aquest rol potser serà una mica més col·lectiu. Ben, this one is for you. As Francesc said, Morabanc plays a really high volume of rhythm of game. I don't know if you feel comfortable with that, but also as Francesc said, you come to try to give something different to the team, maybe playing more static. I don't know if this is something that you can give to the team or which are the things that you're gonna give to us.
I mean, you know, whatever they need, I guess I'll try to do. I think I have, like, when I played in Berlin, we played very fast paced there as well. So I'm pretty used to kind of, you know, having to run right away, and you know, it's not, you know, it's not quite as enjoyable sometimes when you got to sprint a bunch of times. But I'm definitely used to it, and I actually do like playing that way. It's just, you know, I got to get in a condition to do that. And I think besides that, I'm able to kind of maybe I could at least give a different post field than what like Felipe has or Nacho, where I can spread the court a little bit more, be a little bit more mobile on the outside. But you know, whatever they need me to do, I'll try to do. Diu que aportarà tot el que sigui necessari per l'equip, que ja està acostumat per temporades prèvies a jugar molt ràpid, que això no li suposarà cap problema, i que a més a prop de la zona potser pot aportar alguna coseta més que complementi el Felipe, ampliant una miqueta la seva zona d'actuació i sent una mica més mòbil. Shannon, as Francesc says, the last seasons we tried to get you here in Moravang Andorra. Why this year? Why pick Moravang this year? I feel like the last years it was more difficult because I went to China. China was a great opportunity. It didn't work out for me as I planned, but it was an opportunity that I wanted to explore. And I'm a big believer in timing. Everything happens for a reason. And the opportunity came now, and it felt like a perfect fit. And like I said, I talked to coaches and other players that are around this program and know how this program works, and they all spoke very highly. So I just think the timing was perfect right now for me to be here, and estoy muy feliz. Diu que l'any passat era complicat perquè li va sortir l'oportunitat d'anar a la Xina, una oportunitat que volia explorar, no li va acabar de sortir com ell hagués volgut, però també diu que creu molt en els moments adequats, que les coses passen en el moment que han de passar, i creu que aquest any es donen totes les circumstàncies, que ell ha parlat amb moltíssima gent i que li han parlat fantàsticament de l'equip, i que el moment perfecte era aquest, i que està molt content. Question for both of you. There are only a couple of practice, but what do you see in the team? How do you feel? For me, so far, everyone, you know, seems like they're good guys. It's always good to, like, when you first show up, you never quite know, but it's nice for the first week when you realize everyone seems like they're all pretty, you know, nice guys. There's no one that I don't feel like I have to avoid or anything like that. So just for that kind of, like, chemistry-wise, I think they did a great job picking everybody. And obviously, in the first week, it's like everyone's still kind of shaking off the rust a little bit, getting back into rhythm. But I think, you know, obviously, I think we have a lot of good pieces that we'll be able to connect together and form a good team. Diu que la primera setmana, que encara és molt d'hora, però que li ha agradat molt la química que hi ha hagut a l'equip, que està molt content pels companys de l'equip, que els acaba de conèixer, i que la química és boníssima, que a l'hora de conformar l'equip s'ha fet una molt bona feina, i a partir d'aquí, a nivell de joc, doncs, que hi ha moltes peces que s'han d'acabar d'ajuntar, però que està il·lusionat. Kind of same thing Ben said. It's very important, the guys we have in the locker room that are good guys, and I feel like we did a good job of creating that how do I want to say it? Yeah, the environment. Well, we have to create that environment, I think, but the people we have, I feel like it would be easy to create a team chemistry and team environment. But what's the second part of the question? Yeah. Oh, then like the first week is just trying to get in shape, get our condition, our wind back, shake the rust off. But the most important thing is the guys in the locker room, and they're all good guys from what I've seen so far. So I'm very excited about that. La mateixa línia, des de la primera setmana és una mica per agafar la forma, però que l'ambient que hi ha al vestidor està molt content per construir un grup que pugui sumar molt. Les preguntes? Li pots preguntar què suposa per Ben tornar a jugar amb Ferran Bassas, que és un gran passador? Ben, you've been playing before with Ferran Bassas. What means to you to play with him again? Well, it's always nice, especially when you come to a new team, that you already have a familiar face or two and that you know how to play with them. And especially since I just played with them last year, we can kind of pick up where we left, so there's no kind of awkward phase of figuring out how we play. We already know
our playing style, and so I think I'm looking forward to being able to continue playing with them. Molt, que sempre és agradable quan arribes a un equip nou tenir alguna cara que coneixes, en aquest sentit, per una banda, i per l'altra, doncs, que evidentment tenen unes dinàmiques de joc de temporades anteriors que espera doncs, que puguin mantenir i que serà més fàcil de mantenir durant aquesta temporada. I també per Shannon, que com veu el nivell també en la seva posició de base, no sé si li agrada aquesta conferència que té, són 3 jugadors que es complementen força bé. Okay, so for to play in your position, you have 3 players. Each one of you have different strong points. How do you see this competitive in the competitive way to share the team with these 2 point guards? Yeah, it's very important to compete in practice. I feel like we can all make each other better, but we all have to play different positions as well. Not only the point guard, but also off the ball and the 3 as well. So we're all interchangeable. We have different strength. So it's going to be fun to see how those guys push me, and I'm going to try every day to push them as well, so it should be fun. Molt, diu que està molt bé tenir companys que et motivin, que et facin millorar i que tu seguis millorant amb ells, i en el sentit de la posició de base diu que haurem de compartir també altres rols durant els partits i que s'hauran de complementar, que cadascú té les seves virtuts i que aniran complementant. For both of you, we have a big objective next month with the qualification for BCL. You have experience at the bigger stages, the EuroLeague. How do you see the objective? How do you see the qualification? I mean, for me, what I think, just go out there and play hard. Use the preparation that we have now and that we're going to get before we go, and ultimately play hard. You know, it's going to be rust. It's our first time in a real game, but just playing hard, playing together, not trying to do too much, and staying with the program that coach puts and plans for us. I feel like that's most important. Diu que ho veu, serà una competició doncs, dura, que ells el que han de fer és jugar precisament dur, anar el més preparats possible i a vegades doncs, no voler fer massa i seguir les consignes doncs, que s'hagi marcat a nivell tècnic. Yeah, I mean, going off what he said, I think that the first couple months of playing, you're obviously still trying to figure out everyone's role. So it's really just going to come down to which teams play the hardest and which teams just kind of already have the natural kind of chemistry already used to playing with each other a little bit. So I think that's the thing. I think we have a good team. We have a solid chance of being able to play well there. It's just have to now just go there and show up. Precisament que potser al jugar-se en una època tan d'hora, els primers mesos, els equips encara no estan tàcticament especialment doncs, treballats i serà més important posar-hi aquestes ganes i aquesta duresa i jugar el millor que puguin. Una pregunta més? No? Doncs bé, fins aquí l'acte de presentació del Lammers, de Shannon. Reiterar la benvinguda. Gràcies, Trabal, per la traducció. Gràcies també a Borabanc per cedir-nos aquest joc fantàstic. I com no ens veiem a la Bombonera. Gràcies.